Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kaseng hanya trap integrated territorial organization manta kasengi ka pratrik unaiwing arjar apolai kilalit ban ai ka dorkhas au deputy commissioner ka West Jenny Hill district hadin ba kaseng layo igidulir ban pensisa ba ka Jenny Hills autonomous district council kamdan ya ka non tribal checkpoint halor ka ni ka jinglap lang ba ka RTI kinong yalam ka hitu bagan thup yu general secretary ka sengkami ba wan bun andakar ba president ka West Jenny Hills District usamla wan biang pulang kila dawan DC ka West Jenny Hills District ban khangno ya ka tega khardap halor ka tega jubab lang baka RTI ka sengla dawan DC ban pha khangno ya ka tega khardap hapo sitayaw balada ka Bor District kamla ban khangika ka seng ka slitiet jingkhang saka ying bisar Kasi ni dalam kaseng HITO nila leban ay ko bigod khas siya deputy commissioner ka West Jenny Hills halor ka mat pa ni kung kaseng ni dawa khang khadep no ya kani ka check gate kani ka checkpoint ya kinan tribal kabala bu da Jenny Hills autonomous district council hanti ko bypass ke tersi di kajing dawa nakalian kaseng ban khang no kani ban khang khadep ya kani ka checkpoint kalong hadin bangilayo ya ko bay ka RTI na ko ka office jong licensing officer jong ka Jenny Hills Autonomous District Council kabala ka usay ba ka Jenny Hills District Council kamsiyong na don kanugulo kata ka non tribal checkpoint katun ka RTI ba layo jubab na office jong licensing officer di kapapun ko yang ikong kaseng kalong ba kani ka RTI kabagala file ko punay mi aktar kulay but yang ka jubab pat hidang yo nang menggini kita yo au akan lagi benai bela dak sini dia boleh dep nama apa kumbansu pensian dia kalau dari RTI ba file mangahi hapo office yang PIO yang licensing officer ba yang kan RTI ba file itu arpo wetri umi arjar arpo lai handri kasimpor hado kumba jandap lain ban yo yang dijumpa berkejubah ngayo yang aku licensing officer kalau hadir mengalah ujor latho igwe komplain chau chief information commissioner jabat sarkar dalam Meghalaya di nakalian juga office jong CIC ulah ka ya gawe ke syokos siapa ka licensing officer jong ka GHADC ban jingsai halor ke jing penslam ban jubab yang di RTI yang di dulir kepengkapan lembar PI wajib tim RTI di harga lain trip Julai akhir mulai ngalau ujor dari ujung ujor siapa office jom CSC kalau kini kejin pensilang jom office jom taxation department ban ai jubab di RTI but harga new trip Agos akhir mulai ke office jom Chief Information Commissioner jom ke Sarkar dalam kalau tak ya ke office jom licensing officer ban pendiam kali ban ai jubab jom kini jingli bangala ban dan bagi ai wajib tim RTI di katkum ke city lagi katkum ke jubab ke office jom ke licensing officer ke ai ke office jom Chief Information Commissioner jom ke state Meghalaya kedua ni ba katkum ke city number MIC hash complaint 27/2023/7 dated 1st September after apply directed the PIO to mention clearly if the reply has been sent. The PIO with letter number JHADC/tax/RTI/2023/9 dated 12th September 2023 informed the Commission that the reply has been sent by post to the applicant. Andai kat pun kajing sisa, bakani kajing
gubur jong ketika PIO jong kala taxation department ba kala sen dari kala pa ini coba lemba ka post office handai ngaku punungwan RTI ngaklem yo ini coba handai tat hado mencisi ngadang yo lemba ki breu jong ka yo sengam tip kidai breu jong ka post office dan ki breu jong ka district council handai ya kan ini siti lawan dang ini si beladap ha kiwan bu wan ai hin te kaniga jing ong lagi jing kubur jong kaniga taxation department ba ya kan istila ha da ka pos syanga kalong ba bakala ba ngima man pediam te ka jingli ka nagali jong ibu keseng ya ka district council kalong ba baru sekata ka pendiat yang kini checkpoint ka way ke padon hapo is jadi hills hangti hapo Sunampur bat ka way ke baru sekata ngintip ke dalam hapo mundur bat tangsen kini benai arnai lagi sedin kila penkebiak na mundur sa bypass tersi di negara yang tinggi ku keseng ni kwa ban yo cintip ya ka jinglung khajna lani kita ki bai musur ba ka diskausil ka yo lung leng ba ni kerdok lung khajna nomor ba ku mi himenta ba kejing hirang bisa kadang kepasir kai hadu kata buat diskausil wat pi nongtrei hadu sikau kerbe na hadu menta ki patio yo tulong joki di ku keseng itu menjadi simkia dan mentang kadawa jongki perdo personal jong jadi district council kita menteri jongka kipala hiran kila do tulok yo ay baik teri baik bala jongki jang lasi khabai bilang ka tingi kuat ban yo jintip lemba ki digilat wat jintip RTI mo ban yo tip hadu kanu ka district council ka lum nani ka yo krong khajna ni di khadok bukan de ka khadok ko ba kejing ini nanti kejing pe ini ba kadang ko ba kham warna ni pemifon ya council fund dalam tadi kadang ko ba ni baros kata ni tip ko kadang tribal checkpoint handre peusi adalah ni yo yang cepat dan ba ka ai ki juba pemban ba ka district council kamdon kadang tribal checkpoint ka penlengo ni hadu kata-kata ba nanti yo jungi ki subajur ba don sedang ba kini kadang ke bayeng ba penteri hadu mentah hadu kena khidmat kadang tray kadang don ki breu jong council ba ki breu jong kan do kan ki breu jong ki MDC yo se ki ba don betah kan kadang ban penteri kan non tribal support hari kan kum dulir ba ki coba ke taxation department ba ka district council kam non tribal support te nakali yung ko maseng ginom John Plikti kanong good ang press conference tentang sing ni ilang por yo deputy commissioner sita yo bande kano sesudah dia kena non tribal checkpoint but lada ki border district kamshim kia jadi kam bande kam ni ku peseng masih ban lang di belah nanti ban nyim syariah tu ban tiap pada jikam jom yang bisa yang syari pada orang ba kadang ba nginyo yang bisa ko ban nginyo yang jing pensai syusyu nak lihat district council ba hatu ketika jing penyeng dan jing bo yang ini checkpoint kalau tamban penmotoy yang katokan ningut ki MDC lani ban penora yang penmotoy yang ka council fund di kan kalau menjikling ban ke kerwa pasai negara kaseng sha ki klik juga sha ki klik juga di council ban ki officer jong di council patut go kinong yalam bahle jong council wat heng be yani ngilong ki basta ban ki long ki basyong ban ki tip yang ti juga ai ban wat persiapan perkara ini dan umni kutai dapat ong ba the district council kamdan yang kita tribal checkpoint bakali kalau papaka ni penrem juri ni buat ajubat dengan RTI maka district council kamdan non tribal checkpoint handai habaginya ini bypass dari si baca di po is jadi skill kita ban check ini kelasi ikut selanjutnya di periubahan penambahan ini untuk kita tribal jadi ketika ini kalau papaka bat ni yang keseng kita paham tu bat ni sium ni dengan ban ngiram son pliti ban ni yang pudin tak ada ban ni lap ni kucing syabat dan pakai bikin pau rendau katung kucing angnor kucing semua ban kucing community jong ni kenang ba kita minum tray about discussion kin yo yang kita hok jong ni lemba ni jing krom musuh khaja discussion bikin do yo ban siu yang tulok jong ni nong tray jong ka kita do yang tulok wala cukup kebetan di tak ni di jing pensai dengan jong kesen korwa pasai sa ki nong tray juga di klik jong secara di council di dengan yang jong kesen boleh juga